umugenzi ni umwasi ni ko bose babaye uruvange uwo nahora nisigiye niwe nasanze anyararasa uwo ni umwasi niwe nabonye amburira baraturogaroga bakaduha amasumu n'amashano tukaguma tubaho abisi buzuye ubujyajya amashari n'inzigo ni byinshi uteye imbere birabaye gashaka kuva hamwe rero niyo ndirimbo bamwe bati urukundo hagati y'abaririmbyi b'abarundi nta ruhari Emery Sane we abibona gute abivuga kwiki si ngombwa dukundane ariko ni ngombwa dufashanye no kuvuga ko nta ruriho naho bamwe babona ko ibyo byari bikenewe ariko je ndi muri abantu bavuga yuko gufashanya ni babona ko umuntu akoze igikorwa ukumva ko wogipostinga utabanje kwimvira ngo ninabikora ngo acaronka ngo ama-views menshi ngo acavuma kuko indirimbo cyane kuvuma biva kuhoraho biva ku Mana twese dushobora kugira promo ariko indirimbo yawe ntiyagira hije kuko twige turi mu bantu bakora hama Imana igahezagira rero hobeho gufashanya gusa kuko umuntu nawe utamukunda ukavuga ati bana akazi kiwe kana gapostinga abantu bakabone apake abantu baza kubona yuko ufise umutima w'urukundo ufise umutima wo gufashanya naho bitwa biri muri wewe ujya wundi nabaza uvuga ati nakayegeze kumustinga ku ndimbo yiwanje reka nanje ndabikore kaba karorero keza nitwabikora twese ugasanga nk'umuririmbyi w'umurundi ashizeho abaririmbyi bose baramupostinze ibikorwa by'ibyo muririmbyi bizoduka nagwa rukundo ruzoziramwo ngaho mu gihe twese twigenge tuko turafashanya nakara postinga ujya n'umwana mwinaje ahora postinga kana mupostinga ujya postinga naka nanje mpanda mupostinga udusanga ni batanga gupostinga abantu bose nawe akagupostinga muzusanga mwana amaze kujya mu kintu cy'ubumwe cyo gupostingana abantu batanga kubona ngo abaririmbyi barafitaniye urukundo na cyane kuko ugiye kuraba ibindi bihugu byaratoye yose kije murabona nk'abaririmbyi bo hanze yapostinze ikintu cya mugenzi wiwe ugasanga comment nka 10 zirenga niza abaririmbyi biwabo urumva kirikana ko hariho support batawe ko imbere yuko bakundana kwanza nibabanze bafashanye